Odlično. Ali čemu uopće stand-up komedija, glupost o tome? Pa kad se možemo... Kad se možemo se smijati bez komedije, možeš misliti. Kužiš, 15 minuta dnevno smijanja, stari, ko da si 2 nogometa odigra. To ti je. Ozbiljno? Sve što ljudi... Joj, moramo platiti kredit. Evo, nasmiju se 2 put dnevno po 8 sekundi. A možeš 15 sekundi? Joj, nevjerojatno. A može se i plakat. Normalno, suze isto, suze su navodno isto zdrave, kužiš. Treba plakat. Žene žive dulje, zašto između vas? Zato što plaću. Pazi ti to. Mi ne plaćamo. Pa je! To sam čitao, kao neki te gluposti. Uopće žene ne plaćaju, možete plaćati. I 15 minuta tak isto može. Razumiješ? 15 minuta, ne znam, čitaš Crnu kroniku, Orbljen kiosk. I suze! Već 2-3 suze, to ti je... Pa to ti je za život. Jesi ti plako? Jesi. Pa normalno, pa zato si živ. Kad su mali bili. Pa, a nema veze, broji se to. Sve se broji, mada treba plakat češće. I ne treba, ako treba pustiti emocije. A treba se smijati. Treba se smijati, razumiješ? I tako. Mislim, ja se samo sa sobom smijem. Prolazim na ulici, šećem, to je jedna zdrava radnja. I sjednem se, pa idem se smijati, to je dobro za zdravlje. Smijem se. Pa da, bol me noga šta. A šta baš misli? Pa nije ti šef. Šta, i da si šef? Evo, šta je da ti šef? Vidi da se smiješ bez... Dobar si radnik, kuš, ne možeš ti niš biti. Jebote, dobit će otkaz, ono smije se. Jebote, labilan je lik, ono, puko je. A ti ono, paziš na zdravlje. Ti paziš na zdravlje, smiješ se. I onda prođem tamo, svačit ću i počnem plakat. Zašto svačiš? Zato što je tamo tu ona mala biciklistička na kojoj Đapić uopće ne može proći. Đapić ne može proći. Stari, imaš za bicikliste jedno 3 metra i za ljude jedno 75 centimetara. I za ljude koji nisu na biciklima 75 centimetara i vidiš mama ide s djecom, to se sjeća. Mama ide s 3 djece i ko pačići, jedan za drugim. U 75 centi moraju stati. A Đapić stane mu lijeva noga malo. Stari. I što viš, Đapić izvadi mobitel, a ti na biciklističkoj. Čovječ, on izvadi mobitel i ti tamo udariš glavom. To jest, udariš glavom u njegovu lapardu, stari, to je gotovo. U toj brzini. Jesi ti na platnom spisku HDSSB-a? Pa šta? Pa šta onda? HDSSB je jedna... Legitimna strana. Apsolutno. Mada te pitam, dobro, neću o politici. Glavno ljudi uopće ne paze na zdravlje. Znaš ono, priča s ljudima... Kao, priča s ljudima nešto je ono, jel te mogu nešto pitati? Ne možeš. Što ne možeš, što? Pa ne, nego mislio sam ono, znaš... Znaš da te... Ne možeš, sam ti rekao, uopće ne znam o čem se radi. A koji ti moraš biti kreten? Da uopće pitaš nekog ili te mogu nešto... K'o da sam Hitler jebote. K'o da imam strojnicu. Ja par ljudi, sam par puta sam incidente napravio. Ali ovako, razumiješ, ljudi te pitaju. I onda ideš zajebavati te ljude. Malo da zapamte to, nemoj više nikad pitati. Znaš taj formalizam, te mogu nešto pitati, ako nisi psihopat. Znaš, ako nisi psihopat i ako nemaš pištolj i tak to, kojiš, inače se bojim. Pa možeš, ali dobro, ja pitam. Ko pita? Ne skita. Ne pa... Da, slaže se, ko pita manje skita. Kao prvo te izreke. I ovo je sad tvoja izreka, Rođa. Ko pita manje skita? I tu je mudra izreka. I sad on radi antologiju izreka, a to je čuo tu i stavit će. Autor Pavao Šešo. Ko pita manje skita, da. A pored njega Voltaire, Vergilije. Kužiš. Ko pita manje skita, normalno. Što više pitaš, manje znaš. Pa ovisi kog pitaš. Ako pitaš nekog retardiranog lika, kužiš, malo te je zabiti. Ako pitaš intelektualca, recimo ja imam kvocit inteligencija 182, što lažem? Kužiš, apsolutno lažem.
ovom kvocient inteligencije. Ali, to je bilo fora da kvocient inteligencije, da napišeš u biografiji kvocient inteligencije, kao. Dobro, molim, aha. Dobro, operiram ovdje, kužim se u ovo, pa projekt ovaj, projekt onaj. I imam kvocient inteligencije 182. I bum, papir od mense. A potvrda. I šta je ono? I onda nazoveš kao niste uzeli za posao, ali jebote, ja imam 180 kvocient inteligencije, pa ste vi normalni. Jel vi želite dobro svoje tvrtke? Šta misliš da napadneš ljude? Jel vi želite dobro... A jednog sam teko lika napad, srema sam. Ali bila je zanimljiva anegdota. Pitaš ga, je liko malo... A ti bolite noga, znaš ono šta je... Ali neugodno, kad bi se to pisalo, to je za problem. Da li je to uopće legitimno, jel se to smije stavljati u CV? Ako si ti završio taj od menze, ako si menzaš, ako imaš mensa certifikat, jel možeš ti staviti to u biografiju? Ne znam uopće što se smije stavljati u biografiju. Operiram u Wordu. Normalno, kvocient inteligencija, težina, 75. Normalno. Ali, kužiš, i sad neki ljudi imaju komplekse, ta inteligencija ono i bla i ovo ono. I se sjećate ono što je bilo prije na kompjuteru? To jest, uđeš na neki portal i Paris Hilton ima kvocient inteligencije 120, koliko ti imaš? Se sjećate to? Paris Hilton ima 120. I ova ekipa koji se testiraju gluplja su od Paris Hilton. Kao teoretski, mada kom je ona dala svoje brojeve inteligencije. Dobro, novinari sve prisluškuju, ali... I onda neko popljuje Paris Hilton kao... Kako je glupa. Ja nemam više nikad reći da je Paris Hilton glupa. Razumiješ? Pametnije od mene, razumiješ? Ja imam 114, a imam 120. I to je sve njena manipulacija, razumiješ? To kao nešto, seks, nek gluposti. Žena je ono biznis. Radi sa naftom zapravo. I tako. Ili ono... Kad te pita neko... Ok, jel ti smijem postaviti neko pitanje? Ne možeš. Ako misliš da sam bolesnik, sad ću baš. Nećeš. Pa naš glupo, neću uopće pričati s tom. Ne misliš, što ću pričati? Kako pitanje? Šta ti? Joj, ili kad ti ljudi kažu, joj, jel može nešto? Hoćeš da ti kažem iskreno? Joj, aj nemoj. Laži. Ajde, povlađuj stari. Iskreno, i onda se isto kao naljutiš. Iskreno! Ti uopće nisi iskren. Inače u životu, pa šta pitaš onda? Znaš onda ljudi, pa dobro, pa šta pitaš? Ti se kao uzreo, boli te noge. Nema malo dramaturgije, ne? Pa šta onda pitaš? Iskreno. Jel ti mogu reći nešto iskreno? Ne, moraš lagati. Ma ne treba uopće biti iskren, samo četvrtkom treba biti i to se zna. Razumiješ? I to se zna. A što se tiče tih izreka, recimo, ova današnja izreka fenomenalna, i ima još izreka, recimo, pazite, tko nema sreće u kartama, imao ljubavi. Pa ti gluposti. Pa ti debilizma, stari. Znači ti imaš super vezu i ti nemaš nikad dobiti. Nemaš dobiti nikad, ne znam, na pokeru. Nemaš nikad na ono dobiti. Na lotu. Nemaš, a dobro, to nisu karte. Pa isto. Slične. Isto je. Slične, ali ko nema sreće, koji je totalno debilizam? Ili ko rani 2 sreće glavi, glupost totalna. Pa ti ako si neki redar negdje, razumiješ? Imaš onu noćnu smjenu, pa normalno da će se probuditi. U 6 ujutro da se probuditi zato što si spavao od 5 do 6 na poslu i ideš kući. Razumiješ? Tko rano rani, a ona ekipa u VTC-u što je poginula, što nije došla na posao. Šta misliš zakasnije se na posao. Joj, ne, dobit ću otkaz, upališ televiziju, ekipa, lete iz tornjeva. Što se događa? On je spavao. Stari, ali opet je bio bez posla, nije bilo tornjeva, ko viš. Njemu sve jedno, samo što je bolje da je živ za njega, normalno, što nije došao na posao. I kao, tko rano rani 2 sreće? Kak da, ja je pitao iz VTC-a, pa šta je o čem se priča, razumiješ? Pa razumiješ, ali to sam počeo pričat. Taj teror, ti imaš teror danas tih homoseksualnih, ne znam,
Stari, ova prijateljica radila horoskop i napravi horoskop, mislim s tim se bavi, radila je sa mnom u medijima, i napravili horoskop kao bit ćete privlačni suprotno spolu. Pazi, ono kao vještičaš kao i te gore. Bit ćete privlačni suprotno spolu. Imat ćeš sretan dan. Imat ćeš sretan dan. Znači ono jedite zdravo, sami dana jedite zdravo. Jedite, ne jedite nezdravo jebate. Zašto onda nema nekad jedite nezdravo ako jedite zdravo? A to se podrazumijeva. Sami dana bavite se sportom, pa mora se cijeli život baviti sportom. Svaki dan. Nema tu. Trčiš kad se neko povija. Pa to apsolutno. A bolje je to nego ništa. I plaćam usput da budem zdravi. Joj ne, poginut ću. Ja ne. Kako dobra prigoda za plakanje. Patnja pročišćava. Znaš ona, patnja pročišćava. Ima još izreka jedna. A, samo malo. Ko uopće odlučuju kako je izreka koja? Evo, ko to odlučuje kako je izreka koja? Što je narodna izreka, što je mudra izreka ili što je samo izreka? Znači, ova samo izreka je gluplja od mudre izreke. Ko to odlučuje? Ko to? Mene to zanima. Ako uču antologiju, jebi ga, i sad daš 100 kuna i ovo ti prođe kao izreka. Držaš izreku, razumiješ? Pored Vergilija, ovo, naš spike. Pored Sokrata si tamo. Tako da, ćemo napraviti malo pauze, iživciralo me ovo s izrekama za 8,5 minuta da se drugi put. Evo, prije nek što predam mikrofon kolegi Kosu, ja bih se zahvalio svima koji ste došli na prvo jubilarno veće stand-up komedije u Biljar klubu Tvrđa. Mi smo novoosnovani biljarski klub. Potpredsjednik kluba je Robija Švaki, 26 godina u Lepoglavi. Moja desna ruka. Drugi izvršni potpredsjednik trenutno izdržava kaznu, nije mogo doći. Doći kasnije, tako. I specijalni gost Mara Fukushima, što gleda budućnost, ona će sljedeći put, tako lako? Sljedeći put, pripremite se, ko želi znati. Evo, meni je rekla da ću do 2018. biti upravitelj u zatvoru. Smijenili me neki dan. Tako da, evo, to je ono što će sljedeći put biti. Ovaj put, kažem, hvala svima što ste došli. Nažalost, nemamo puno, bilo je puno poziva, rezervacija, mi smo sve odbijali. Sve smo odbijali, tako da ste vi zaista sretni koji ste prije nek što je bio nastup, rekli smo da ćemo klupe staviti ovdje, onda je Laki pitao, a kako ćemo igrat bilijar? Rekao, Laki, nećemo večeras igrati. Reci nešto. Ništa. Evo, ništa. Yes! Dobro. Kost, možeš. Pošto je gospodin Kost novinar i prati što se događa. Pa ću sad, čovjek je spomenuo nešto, pa o nekim aspektima zašto se uopće nešto događa. Recimo ti lobby. Znaš ono, lobby. Pederi, lezbe, pederi. U biti, ljudi podcjenjuju, tu su još biseksualci i dvospolci. Homoseksualci. Tako je, ali i homoseksualci, oni su isto tu, ali i biseksualci i dvospolci. Stari, taj biseksualca, da mi je to znate, uđe u kafić, kako žensko, biceps, sisa, muf, čita, razumiješ, ne znaš što se događa, čovjek uđe, muško, žensko, hoćemo zajedno svi, znaš, pitate ženska, hoće se šebi sa mnom i s mojim dečkom, znaš da njega nije sve okej. Ono peder. Ba, krete neki, kako možeš uopće sa svojim curom s nekim likom? Ne, to je kao danas moderno, znaš. To je moderno. I kako uopće biseksualac, biseksualac hoće imati seks i nazove escort službu, nazove biseksualac. Dobar dan, ja sam biseksualac, ja bi seks. Travestita. Izvolite, šta ćete? Muško, žensko, sve jedno. A boli mi je kita, sve pošaljite nešto, sve jedno, bitno da je dobro.
Znam, recite šta točno da znamo poznat. Ma sve jedno mi biseksualca, evo te. Kako oni uopće? Kako uopće biseksualci? Oni bi parnim danima ševili, a neparnim bili ševljeni. Ili ljeto, zima, take da imaju neke, zna. Joj, zima mi malo naš da me trpaju. A ljeto bi još da ja. Još da ja kao, naš ono, šta se događa? Evo, tebi jasno to. Kak si to fure? Nije meni oko. Ali kužiš ti kakav je to mozak? Šta se događa? To ja znam. Pa ne znam ni ja. Savi, lik, kužiš, sad ti je istodobno ti je, ne znam, super neka riba sa sisama, nebitno ima dojku, žena, bilo kako. I ne, ovaj lik ti bolje. Voliš sise, ali ovaj lik kao ima bicepse. A dole čuna. Pa dolje, i to je još gore. Pa stravi, to je još gore. A ne, Pa se zajebeš, a sve gasi svjetlo. Jesam. backbi. Znaš šta je još s njima? Oni u biti, malo muško-žensko, oni održavaju yin-yang harmoniju. Malo yinga, malo yanga, malo trpanje, malo da bitan trpan. Harmonija. Znaš, treba i smijat se i plakat, tak i oni. Treba i sise, i muf, i kitu, i bicepse, i šta? Šta gledaš, šta? Šta gledaš? Da je smijanje i plakanje zdravo. Pa je! Ali yin i yang zdravo je, znači i biseksualcima je zdravo, i muško i žensko kao. Oni su najzdravija populacija. Ne znam, jel ti imaš te podatke da oni, jel ti imaš te podatke? Nema se razbacivati informacijama, gospodine, kako se zove? Molim vas, hvala, gospodine. To što ćeš ući u antologiju sa izrekama, to okej. Ali, razumiješ, to je tvoj intelekt. Razumiješ? Kako dvospolci pišaju? A dvospolci kako pišaju, znate to? A ti ako hoćeš postati, ako si dvospolac, sad odlučiš kao... Ipak ću biti jedan jednospolac i sad si moraš odlučiti kao, šta ćeš biti? Znaš, šta ćeš odlučiti, moraš... A ne, ja bi bio žena, 5 godina dulje bi živio. 5 godina dulje živiš s tebi. Kužiš, ti ako si... Isto, i onda, i šta se događa, i ti transseksualci, oni dakle, ako će iz žene postati muškarac, onda ovi koji poginu u prometne nesrećama, oni moraju donirati organe. Doniraju računu ovo za transseksualci. Kužiš, pa šta ćeš, to je život. 20.000 eura, kita od 20 centi. Ova od 8.000 eura. Plaćaš po centimetru. Pa da, pa plaćaš po centimetru, normalno. Abramović. A jeste skužili foru, siromašni muškarci su bolji ljubavnici? Znanost. Tu je neki dan na internetu i u novinama, siromašni muškarci su bolji ljubavnici. To super sam ljubavnik, kao. Znaš, onak si siromašni, super sam ljubavnik. Sad da ne dobijem na lotu, znaš, neću igrat loto. Da mi čuna ne bude mohala. Znaš, dobiješ na lotu i onda si ko Abramović. Jebite ga, subota, ujutro konjak, malo cigara. I ne mora ništa raditi, samo plati djevojku u eskort tu za 2003 eura dnevno i ona samo dolje, i on ništa ne radi. Zbog ništa, ne mora uopće biti dobar ljubavnik, samo mu cucla tamo. Ima perje, razumiješ? Može platiti to. Kužiš? Zato su siromašni muškarci bolji, moraju se više truditi. Abramović ne mora ništa stari raditi. Znaš, on je gubar. I zato što, kako su, a niko ne priča o tez, kao lezbe, a dvospolci su diskriminirani. Pazi, ti odeš ti nemaš WC za dvospolce, imaš MŽ i ništa drugo. Muško, žensko, nemaš dvospolca. Evo, ja da sam dvospolac, ono kad si dvospolac, šta? Tražio bi treći WC. Pa treći WC bi tražio, a ne kao brakovi neki, pa ovo su realni problemi. A ne, pa je, a ne kao, joj, ono dvospolac i ulaziš, a muški WC zauzet, daj već idem u ženski, imam bagiju. Pa znaš kad su dva... Idem u sve. Dva homoseksualca žmure igrali. Ne. Ovaj viče, jednom evo ja ću prvi, kaže, da zmirim. A ovaj drugi viče, ja sam u drugoj sobi. Nije zapravo dobro. To je.
To su morati zbog pritiska, kužiš. Ajde na drugu temu. Ima. Znaš šta, Lajoš i ja smo se našli popodne, mi smo se našli popodne u 3 sve. I dođe dvospolac u matični ured. To jest... Dođu mu starci sa... Dođu stari od dvospolca ili dvospolke. A čekaj, kak je to? Što vidiš da ono dobiješ dvospolca? Kao... Dobiješ dvospolca i kao... Šta ste dobili? I sina i kćer ma sve. A blizanci, ma ne kao. Dvospolac. Pa žaba boli sve, baš mislim. Ali matičnim uredom ti imaš samo MŽ isto ko za WC. Oprostite, ja sam dvospolac. A zaokružite oba kao. Znaš, zaokruži oba. MŽ zaokruži. Džina. Džina? Pa Džina, da. Šta je došla? Pa ne. Ne znam, nisam se ne. I to je ono sad spika, znaš, i prolazi ono, neki tipovi, ono, Andrej Pejić. Pazi, lik je ženski model, pazi, muškarac reklamira Grodnjak. Pazi ti, gdje je svijet došao. Lik je reklamirao, ja čitam, ja ne mogu vjerovati. Ja sam mislio da je to onaj neki srpski portal koji samo laže objavlje. Ne, to je istina, Andrej Pejić objavljuje. I lik je ženski model, znaš. I rekao je, za 15 miliona eura da će promijeniti spol pred kamerama, normalno. Ipak je on jedna žena, znaš, koja želi puno djece. Ma šta ja znam, jesi skužio fotke? A fotke na televiziji vidiš neka Brineta i Plauše, onda vidiš ispod Marko Grubnić izašao sa Tatjanom Dragović. Da. Ono misliš, neka Plauša sa torbom. I ono malo bolje pogledaš, u biti stvarno ono muško, Marko Grubnić, znaš kako izgleda. To isto ko Mulja i Hasu kad su u Njemačku išli. Šta je bilo? Pa isto kad su u Njemačku išli. Da. Može vidjeti. Kaže idu njih dvojica i kaže, ajde da se mi rastanemo. Pa ti si pobjegao sa to. Ne, slušamo vic. Ne, idemo mi, kaže, aj ti na lijevu, na desnu, nađi se oni u Njemačkoj. Kaže, kako ćemo mi pare zaraditi? Kaže, ništa, pa kaže, u Njemačkoj su otvorili one pufovi. Javne kuće. Mi ćemo napraviti kolibu jednu propust trupu, pa nema veze. Valja, kaže Hasu. Njega čapi, izmariše ga tamo kroz ruku, pet ovi maraka. A Muju uvatio s glještima za jaja, kaže 10 vraća. 10 vraća. Ja sam se pogubio. Oni išli za rat u Njemačku. Laki, ja ispričam si progut osobno antenu. A ne, može. Može. Mislim da ne mogu. A to je isto... Sobno antenu. Jel ima neko sobno antenu? Antenu, kako nema. Sobno antenu. Sobnu antenu, da. Stvarno? Pa da cijeli krevet pojeo. Ko Čapić je? Brašne ili pojevati? Čapić. 2 kreveta dnevno jedno. Pojeo ja cijeli krevet. Federe, A šta misliš? Šta misliš kad Čapić u horoskopu piše danas blistate? A lik naš, ili danas niste masni? Naš, nisam masan. pa on je ko Lujić, Đapić isto. Kako ti sranje? Pa njih dvojica. Laki će ga pojesti. Ovo s Đapića ćemo isto izbaciti, on je utjecajno. Grado može nas riješiti bojicu sa svojim vezama. Ne. Pa da, kad je bio polumobilan, kad je bio.
ono, bar neke aspekte, ako je imao tog hoda ili poluhoda, kako to već izgleda kad taj čovjek hoda. I gdje smo stali? Normalno. I te nevladine udruge. Znaš, Daj, kad je Mujo kupio... Kad je Mujo kupio veš mašinu. Da. Sad šalje Fatu da ide na rijeku pratam. I bubne kamen na glavu. Šalje ovu drugu, bubne kamen na glavu. Šalje treću, ide on kroz selo, joj, kaže, ode mi Fata, kaže. Ne, treća je Fata. Ode mi, kaže, plaće on kroz selo, pitaju ga ovi Haso i ovi. Bola Mujo, šta ti je? Pa kaže, ošla mi već treća veš mašina. Ošla treća veš mašina. A ne samo Đapić, nego, a šta misliš ovaj Mirali Holi isto da piše, danas blistate, a ona žena pogleda se ogledalo ono, znaš, dobije srčani. Jesam ja ovo stvarno? Jesam ja Mirali Holi? Žena izgleda kao terijer, nema veze. Ne treba gledati ljude na temelju fizičkog bla bla bla. I taj horoskop uglavnom piše ulježe ti ovaj, međutim, šta se događa? A numerologija? Numerologija? Kako ste vi davali imena djeci? Kako? Po numerologiji, je? Ne! Ti misliš dao si ime Petar djetetu, sad neće biti. Da je bio neki baš s tim prezivanom kombinacija Krešimir ili Mladen. Svemir. Ili Svemir. Sa 2 M da bude zbog numerologije, razumiješ? I tamo numerologija je bitna, to ljudi podcjenjuju. Dakle, ako se zoveš, ne znam, Pero Matić, i zato što nisi sad prije toga saznao kao šta ovo, ono, kako se trebaš uopće zvati zbog te numerologije? Đukas Papuka. Pa ne znam, pa možda bolje i to. Pa boli te kita, hoćeš se zvati Đukas Papuka, bitno da ti je to numerološki. A ne ono, Đuro Periša, joj, pa nije ni čudo što je dobio rak, ovo, ono, razumiješ? Ovako dođeš tamo kod tog numerologa ili ginje i kaže ti, pa mora se zvati Dona sa 2 N. Zbog tih aspekata znači trigon, ovo, ono. I tu riješi situaciju. Ako se prezivaš Vekić, točno se zna, odeš kod numerologa kako se treba. Ja mislimo nazvati ime Dona. I kaže s 1 N ili 2. Ja vam preporučujem 2, zato što ako bude sa 2 N, bit će među top 50 igračica. Ako bude s 1 N, ja ne vidim tu, evo baš gledam njene te numerološke postavke i ne vidim ništa. Nikad. Evo a sad vi ovci nov, i s tim ako ne bude s 2 N, još će i imat će problema u pubertetu i... Šta mi zašto u Kini nema homoseksualnosti? Ne znam. Pa zato što ima milijardu i pol. Uvijek iznenadiš. Ovo je odličan, stvarno odličan. Evo majstere. Uči od majstora. Cijeli život. Molim lijepo, već sam ja prošao svoju školu i nije bez razloga da sam ovako maestralan, briljantan. I taj horoskop, znaš, pa šta si u znaku, šta si u poznaku, pa šta ti u mjesecu, pa ti ova kuća ovdje, pa ti ova polje uspjeha, baš ti iz polje uspjeha počinje, a završava ti polje ljubavi, kužiš? Pa, glupost to. I u horoskopu, šta se događa u horoskopu? Jedite zdravo. Mislim, to sam rekao, ali opet je zanimljivo. Ili ono kad piše u horoskopu, budite dobri prema ljudima. Znaš? I onda ti čitaš, stvarno bi mogu početi. Pa baš bi mi to, budite dobri prema ljudima. Ili ono, sjediš nezaposlen tamo, drkaš poslovi s inozemstvom se razvijaju prema očekivanjima. Kužiš, apsolutno. Vaši
vaši kontakti nikad bolji kao. Znaš, a ti kopaš nas kod kuće, ideš, znaš, ne znam. Ja ću pogledati utakmicu. A poslovi si u inozemstvu kao, nema veze. Međutim, kasnije nastavljaju još malo ovo ono. Ne, zaboravio sam da ne pije lik više. Lik kad je bio neodgovoran prema životu, više ne pije alkohol. Kužiš. A ti srećom nisi bio toliko neodgovoran kao neki ljudi koji su skoro poginuli, da znaš. Prvo i zadnje. To je to. Znaš ono, knjige za samopomoć. Ljubi samog sebe. Ili ono, ili mantranje. Ako nešto zamisliš, moraš to kao stalno mantrat i onda će to kao zagoditi. Ali moraš baš biti fokusiran. Moraš biti fokusiran. Tako i Josipović. Lik je mantra 8 godina želio biti predsjednik i svaki dan od 8 do 4 popodne napravio onda stanku. I još od 6 do 9 navečer je mantra. Ja želim biti predsjednik Republike Hrvatske. Ja želim biti predsjednik. I svaki dan nije odstupao. I on je jedini čovjek koji to radio i normalno Dor Mesić je albanska mafija, ali on je dobio baš... Pa postao predsjednik mantro! Kao, desilo mu se nešto, baš to, svijet se urotio, baš da on bude predsjednik. Ova kontemplacija pa Uranu Neptunu, pa sazvježđe ovo, peta kuća uspjeha i Škorpion. I sve je tamo bilo u tom trigonu nekom i on je postao predsjednik. I mantru je normalno svaki dan. Samo trebaš, kužiš, a ti da si ti si mogu postati predsjednik, isto da ste krali. A dobro, Šeks je bio predsjednik. Ja, Šeks, kužiš, Šeks. Znaš da Šeks ne pije 23. u mjesecu? Svakog 23. ne pije. Lagano, malo. A zato što stvarno ne može više, ne može, kužiš. Ne može, tog 23. baš se očisti, kužiš lik. 22. mu je naš, mora se ubiti prije 23. Do 12, do 22. roka, kužiš, nema tu. Šta je s Arsenom Dedićem? Dobro, Arsen Dedić kao takav, ko sluša Arsena Dedića? Ne, dokazano je znanstveno da Arsena Dedića slušaju piromani i pedofili. Normalno. To je dokazano znanstveno, o tom se ne priča. Vidiš? Ne, ovo je laž, nema veze. Piromani i pedofili. Nema miješati piromani, pedofili i pedere. Pa da, ali on ih miješa. Nema miješati, piroman pali vatru, ovaj pali, njega pali ovo djeca. A kak je pedofil? Prolazi vrtićka skupina. Ko biseksualac u kofitu. Pazi dijete. Ajde da ti ja kažem kako je čovjek postao bogat. A bio s menom u zatvoru, ajde. A bio s menom u zatvoru, a postao bogat. I to za vreme Jugoslavije. Slušaj. Za vrijeme Republike Srpske. Ne, Jugoslavije, kad je bila Jugoslavija. Jugoslavije. Pa da, propala Jugoslavija. Rekao bih FNRJ. Ide čovjek sa sela, pa kaže, razmišlja kako da pokrade kravu čovjeku iz štale i da je odnese. I sad, kako će on to mazniti? Zima, snijeg, krave u štali, nisu na njivi. Ne, snijeg do koljena, nisu na njivi štali. A inje, bez da sam rekao inje. Krave. A on jednu nabije kravi zadnje čizme na noge, na zadnje noge čizme i krava poklapa prednje. I sad ostao trak kroz snijeg. Kaže, došao čovjek ujutro, nema krave. Ti je krav. Viće, one nema ni moje, kaže, samo ostali tragovi od čizama. A krava zadnje noge poklopa prednje.
Znaš. Krava ko krava. I ne vidi se kopita oni pred njim. Pa da, zbog cipela. Bravo, Laki. I on ono tako jedno 10 krava. Dok A, ga nisu... ovaj kaže, pa di mi krava, pa di mi krava, kaže, nema krave u štali. Pa nije mogu ostaviti na leđa kravu i odne. Samo se vide tragovi, u čizama, znaš. I uvate ga i dobio on, pa rekao, i svi mu vikali, cijeli zato. Čovjek poludio, ne zbog krava, pa 10 je on tako pokrenuo. A? Ma na raznim, u selu živi. Jedna republika. Ali ode u jedno selo, ode u... Na raznim adresama, Pavo. Na raznim, razumiješ? Kako se dosjetio? A krava poklapa, kako se to dosjetio, ja ga pitam, kako se to dosjetio, jebote. Čudno malo. A i ti svakom vjeruješ? Ne, vjerujem kad je bio smjer, kako vjerujem. A dobro, nisi vidio da krave postoje. Pa zato je osuđen. Nema razloga, ne vjera smo Krava je osuđen. Koji kravu prodaje. Sama osuda ga opravdava. A što je bilo u Crnoj kronici? Osuđen da krava. Ne. Smjestila mu krava. A bila... To stvarno moraš biti debil da te krava strpa u zatvor. Pa znaš šta neki ode 800 godina. uđe Gama dona. u trpezariju 1000 ljudi. Skužio. I svi mu viču, čovjek poludio, jebote. Pazi opet. Čovjek poludio, jebote. A bila 2 cigana, stvarno. Otac i sin, znaš. Pitam ga ja, dobar bio s njim. Rekao, šta ste napravili, pičku, tata i sin u zatvoru. Ja mi rekao, ubio neko. Kaže, ne, mi smo ukrali avion i prodali ga u obnovu. Molim, rekao, kako? Ja, rekao, meni nije jasno, kak je avion u pičku. On je bio tamo negdje na Belju, dio pičku, na njivi. Avion parkiran, onaj aeroplan, za špricat njive i... Oni pilali to polako i utopili oni avion, majke, i otac i sin u buksu. Pa da. Kaže, ukrao avion, kako si ukrao avion, rekao, jesi ga vozio? Pola aviona, svako je po pola. Ne, di ću si ga voziti avion, kako ti znaš, vozi ja ne znam, ti znaš, jebote. Oni stvarno su ga ispilali ga do pola i više. Kad mi ga prodali u obnovu, kad. Oni pilali ono, ko znam. U Poljskoj su navodno cijeli most neki. Pa ti to niko ne primijeti, znaš. Pa bio onaj s menom što je prodao Grgura Niskog. Znaš što ga uvotiš za palac samo. Znamo, Grgur, veliki hrvatski... I prodao ga je. Velika povijesna ličnost. Da, i prodao ga je. Isto ko Šuker, velika povijesna ličnost. Pa znaš, ne. Ne, ko je veća ličnost? Ivan Gundulić ili Davor Šuker? Grgura Niskog. Evo, ajde, malo za promišljanje. Ko je po vama veći Hrvat? Ko? Kao veći? Ruđer Bošković ili Janica Kostelić? Evo, ajde, iskreno. Malo znam da vas sada, ali razmišljamo o tom, postavljamo se pitanja. Šta ima? Zato što po meni Ivan Gundulić, njegovi stihovi su katastrofa, razumiješ? Iskreno, pa spomenuo sam i Gundulića i Boškovića. Bošković je veći, Bošković nije šarlatan, on je fizičar, gigant. Pa ne, nego to je razmišljanje koje boli me, razumiješ, ako čitam nešto, uopće ti stihovi, to... A ne, onda nisi dobro čitao si među lekcijama. Pa šta, pa to onda se vidim. A biti nisam uče čitao lektiru. Pa nemo, pa nisi čitao. Čitao sam. Ja sam bio pretečan, ali ne dobro. Ali to što se tiče, jeste skužili kako su ljudima prioriteti u životu? Znaš, nogomet ili, ko ti je veći Hrvat? To jest, razumiješ? Davor, evo, ajde tebi iskreno, ko je tebi veća povijesna ličnost? Davor Šuker ili Vladimir Šeks? Evo. Ko je veća povijesna? Pa eto, kužiš? Šeks je ostao, a Davor Šuker... Pa normalno, za Šeksa znaju i u Saudijskoj Arabiji. Šeksov dres svi furaju, kužiš. Znaš ono, bio sam u Dalmaciji prošle godine
Bio sam u Dalmaciji prošle godine, i tamo imaš samo ono, u svakom mjestu Palme, smokve. palme, smokve, Pa bio masline. sam i ja 5 godina u Dalmaciji, pa mi dojadilo. Tarabi, na Goljaku, pa mi dojadilo. Je, fuli? Ne, na Golom otoku. Pa mi dojadilo more. Pa mi dojadilo more, jebo. A ne još da idem na more. Pa bolja mi moja Drava ne. Pa apsolutno. Još u moru moraš plivat, se znojit bez Pa veze. ko ima Rio de Janeiro i Osijek po kabanu? Da. Pa da, Da. niko više. I sad kao u Beliću žele, ali ne mogu dobiti. Ne možete se zvati Copacabana, što viš? Zabraniti kao. Kako? Ne može, već imaju i već ima u Osijeku. Ne, ima. Ne može, već ima u Osijeku, gotovo. Oprostite, pa zašto mi ne bi mogli, sve su ih uopće pitali. Mogli smo staviti napis. Dobro, bez veze. Ne, nego, ali tu u Dalmaciji ta zaluđenost nogometnom Hajdukom, razumiješ? Da bi živo za Hajduka. I da se rodim još jedan živo. Volio bi se rodit baš tu, zato što je tu Hajduk, razumiješ? Pija, to si pija. Drogira. Nisam, nego sam danas popio 3 kave. 3 kave sam popio. 3 kave? 3 kave sam popio. I ta zavođenost, ili ono Dinamoci. Znam lika, pijem. Red Bull Boys. Znam lika, pijem kavu. Znaš kako izgleda Pijem Bad- s likom. Stani, znaš kako izgleda Bad Bull Boys? Tako? Red Bull. Ne, taj, Bad Bull Boys. Krilima. Što? Ne, kako izgleda? Kako? Dinamovac, Bad Bull Boys, taj. Kako? Red Bull boy. Dugačka kosa, kapuljača na glavi i pijan. Uje. Pa jevo. Pa šta? Kako izgleda Google? Bolje pijan nego drogiran. Da ne puši travu i te Pa gluposti. isti ko zna šta radi. Omladina puše travu. Pa da. Zamisli, mladi puše i opuštaju se. Kapuljača na U glavi. našoj okolini puše i opuštaju se. Ispričavam se, morao sam reagirati. Sram ih bilo, puše, opuštaju se i... Imam ja prijatelja, kažem mu, jel, kako izgleda Bad Bull Boys, ide na svakoj utakmici. Ma laže, evo ti svakom vjeruješ, ja ne Ne. vjerujem. Svakom vjeruješ. Znam ja, Je biseksualac? a on nije, a on kaže, pa jebi ga, izgledaš tako, rekao, čupav, dobro nisi čupao, pošto si barmen, Alko puljača. nego kapuljača na glavi i pijan. Ma mislim. Praviš U ti to vodi, zadnji, Vaki, pa u to jebi, vodi. u koloru, da. Ma mislim. Drogiran. Drogiran je... A nije, alkoholom Ma to uopće, to ljudi uopće pretjeruju, uopće šta je uopće, mislim... To... Kako? Ma to... Nije to uopće... Pa ne možeš se radi utakmice svađati. Pa ne možeš općenito zbog nogometa ništa. Volim te mama, ali ne više od Dinama. Ma koje su to gluposti? Pa jel te mama dojila, jebote? Jel te mama dojila? Jel te Dinamo dojil? Ne. Rodiš se, učlaniš se od Dinamo i volim te mama više od... ali ne više od Dinamo, kao... Odmah si navijaš Dinamo Zato, i ono dođu ti, učlaniš se u klub i dođu ti mamić za mjesec dana s zato pelenama. Mamić ima bazen, jebi. Evo pelene, brinemo se za malog. Općenito, ajde šta da si neki... A kad treba ići u buksu, Šta da onda ide on. šta da si finac? Da si finac i voliš nogomet? Pa nisam ja spiska. Nema veze. A ja sam rekao da si. Pa ne mogu. Da si, molim lijepo. Da si, zamisli da si. Dobro, ajde, zamisli da si. Zamisli da nisi iz Finjske. Pa kako ćeš, nisam finac. A dobro sebe, a nema veze. Kad ne moraš da više. Tamo je Ne, ali dobro. Tamo ja ne bih htio biti. Pa što ti znaš? Nikad nisi bio tamo u A Finjskoj. da. A bio si u Finjskoj 5 puta. 8 Vanjo, puta, 12 puta, 13 puta, 15 puta. Nego šta je to s nogometom? Razumiješ? Pretjeruju ljudi! Dao bi život za Hajduka, kakav život, jesi ti normalan? Daj, odi pivo popiti, razumiješ? Smiri se, nemoj, to je nogomet, smiri se. Likovi se tamo tuku, voli mamu, voli Dinamo i Hajduk više od mame svoje. Od mame svoje. Mame svoje koga je dojela, razumiješ? To je O, nemoj Pa, evo, ajde, jesi u pravu rođe? Pa malo ljudi seru, bio sam tu ovom u Dalmaciji pa sam počeo malo, ajde ne mislim.
Ili ono, Tebe bi sretnem susjedu, no znaš šta, ja sam Plaćali skins, bi te ja u sam, more, ovi Dalmatinci. pa ja dobro plivam. Ma bio sam ja Dalmatinci, rješavam ja to sve. Sretnem susjedu i ona je kao sa psom. I kao sa psom je nešto ovo, ono. Da, a znaš ono, Dalmatiner. Da, ljudi o tom ne pričaju, ali i to je prisutno. Ljudi se žale, pisma me vludinju. Znaš, ono pisma me A vludinju. ti sretneš Pas mi je biseksualac. Kako si Mariću? U dugovima sam 800.000 kuna, drugo pitanje, pas mi je biseksualac, šta da radim? Znaš, ovaj tamo, daš, kockar, ovo ono. No, dobro, samo sam se nadovezao, Međutim, to mora prestat, razumiješ? To mora prestat kakav mama, kako... Ili, pazi ti šta se, taj poremećaj, općenito, te poremećaj vrijednosti. Sam mi zavodi krokodila. Žena je neki dan u Umagu umrla. U Umagu je umrla neki dan žena zato što nije hitna pomoć. Kod nas vatrogasci idu mačke spašavati u Tenja odavde. Mačka! Mačka na drvetu, razumiješ? Mačka na drvetu treba, gori tamo u Česmičkog. Pa ne gori. Ba, sad ne gori, ali gorilo tada. Gori u Česmičkog i šta tu je gori? Joj, ne možemo spašavati mačku, znate. Ne možemo doći. A ovo Ivana Česmičkog tamo. Bakica se baca. Bakica sa Česmičkog, ali šta se događa? I taj poremećaj vrijednosti. Razumiješ? Ne, sad je bitnije, a mačka bi pala sama od sebe, ona ni ne zna da padne. Ona ne zna, ona može spavat i past, njoj ništa neće biti. Ozbiljno? I ne, nju vatrogasci dolaze 3 lika tamo. Joj, pasi da se ne uzruja. Znaš, može samo doći tamo. Daj, sruši je tamo, daj, kakva mačka, kakvi vatrogasci. Šta miš kad vatrogasci ide spašavat mačku? Jebote. Kakav posao dobar. Idem spašavat mačku. Dobar, bolje i to nego vatru. To se mi manipulirao. Ko je uopće, uglavnom da si finac. Kako sam se vratio, Lukavo? Nisam se dao, razumiješ? Nek sam se sjetio Pa šta ti ne ideš u Kanadu? A zato što mi treba tamo moraš... Snijeg je tamo, je vidio bolje. U Kanadi sam u registru pedofila, tamo ne mogu. Joj, s kim se ja sam Pazi, mi smo samo poslovni prijatelji, razumiješ? U Kanadu ne mogu, to sam sad se otvorio, popio sam se pa sam otvorio, rekao sam to svoju tajnu. onda neka. Nije bitno. A znaš šta, ako mene to ispunjava, okej. Moja želja. Razumiješ, eto, to. Kako može nekog uopće ispunjavati nešto nerazvijeno uopće, nešto? Vidiš dijete tu kućni, ne vidiš ga. Jebote dijete. Ali postoji biseksualac pedofil? Nema. Pitanje. Sam promišljan, mislim, ja isto ne znam. Možda mora neke forume ući. Na forume. Samo uđeš na forum. A na tim forumima, znaš, priča se o koncertu, ne znam, Bruce Springsteena i... Pa nije Bruce Springsteen, peder. Nije, nisam, ja sam rekao koncert. Biseksualac. Evo, gospodin, vjerojatno je sam biseksualac pokretka reći. Gospodine, malo ste popili dobro. Kak se zove, iz Hvinovaca je bio peder. I to je bome bio baš... Mercury. Da, Freddie Mercury. Freddie Magnezi. Magnezi, za vas Magnezi, za mene... Običan čovjek. Pa dobro, on je meni... Da, to ne treba, mislim... Pa ne, pričamo, ajde pa. Ne, Ne bi se ti vređati. A jevo. pazi, što me to s nogometom je? Ma jebeš nogomet sad. Frust, sad sam... Frustirat. Ne, jesi, nemoj. Ajde, bit ću još jedan. Evo, ajde. Bit ću još jedan. Ajde, A mislio sam malo ti... Ma nije. A mogu i ovako, a kako nisam mislio? A ne, Nisam mislio. nego ovo infrastrukturno mi... Pa A mogu tu držat. Nego mogu s rukom, kužiš i onda će... I onda će mi ovaj tu... Papir kužiš, remetinec, ovo ono... Ma nema, kako? Evo, sad ću ovu poru, fenomen.
I sada tu za ekipu za drugim stolom. Sad će biti još dvije stvari, jedno je za one tamo, jedno za one tamo. Molim vas, posvećeno. Nije uopće bitno šta me napadaš kao prvo. Ko Ne bude di- nisam te napadao. Pa napadaš Pa me, nisam. pa otvaraš tu cigarete bez veze. A to je, znaš šta, okej. Recimo. Ste skužili danas prezimena ono glupa što ljudi imaju? Čičinšan, kužiš. Kovač, ne znam. A ja Đukas Papuk. Papuk. Dobro, papuk, okej. Inače, pa treba se ljudi, razumiješ, pa razvijamo se razvijamo. Trebaš, ako si druga generacija već u IT sektoru, razumiješ, promijeni ime u Programerović. Promijeni prezime u Programerović. Evo, možeš! Kako? Lik Bugarin se Manchester United zove, pa molim te, pa nemoj, kak ne mogu, mogu šta god hoćeš, razumiješ? Pa moš kako? Pa naravno. I treba promijeniti prezime, razumiješ? Recimo, ako si treća generacija konobar ili druga, Konobarić. Ne moraš biti Horvat. Šta znači Horvat? Ne. Bez veze. Šta znači Čičinšen? Kako ne znam? Pa šta znači Horvat bez veze? Šta? Pusti Čičinšena, kurac, to je djema. A šta Čičinšen švabu? Čičinšen. 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 Nisam znao da je, ne. I trebalo i radiš u... Čičiš koliko hoćeš i ideš dalje. A da, ideš dalje. Trebalo bi prije senata prezimena izrješavati, kužiš. Zato što ljudi imaju glupa prezimena, ne znam. Čakulić, evo šta znači Čakulić? Bez veze totalno. Čakulić, umjesto da budeš... Čovjek iz kuće. Pa tako nešto. Pa tako. Iskučić, evo Iskučić, bar se zna. Pa Iskučić. Pa da. Ili... Čakula, oni, Čakuna. Mauna Čakuna. Ne znam ko si planeta jedno. Bio znaš da je bio saobraćajne policije. Za vreme Jugoslavije javlja njemu na ono dobro jutro preko radija. Kaže, dobro jutro, gospon Pipek, pa kak ste vi, kaže. A on načelnik policije, kako je stanje na cestama? On bio načelnik policije, Pipek. Pipek, Pipek. Pa rekao, di je našo to prezime, jebem ga u glavu. A ne, on je Mađaran, Pipek na mađarskom znači... Nije! Je? Nije, nemoj se bavati! Ne! Kaj, dobro jutro, gospod Pipek, kako stanje na cestama? Pipek! Dobro je! Pa da. Sve viš kak je na nogu su Pipek, ne? Kako stanje na cesta? Stanje na cestama, kako je, pita ga spiker. Pimpek ima Pimpek. Pa ima ga je, evo da ima. Pa rekao, di je, kako nije mijenjao prezime i još načelnik policije. Danas gledam Robbie Williams, kakav Robbie Williams, pjevač Robbie Williams kao dolazi u Hrvatsku. I on, da preduhitri povijest, kužiš da ispadne pametan, on će sam nabavljati drogu svoje djeci, da sami oni, zato što šta, on zna informacije, ima love, može nabaviti dobru drogu. A šta ako dijete samo ide, može mu bilo šta dati, razumiješ? I dat će im još droge, koliko god treba, sam da ga pitaju, treba iskreno ga pitat. Jeste skužili to, pazi, jeste skužili tu izjavu? Kao, ja ću sam nabavljati djeci drogu, ono to je okej. Pa zar to nije dobro? Pa super, da. Da, ali općenito ti roditelji, mislim... Pa bolje da im je dao pol litre brlje i... A, bolje, je, pa danas... Je, što je, mislim, je, to je činjenica. Dobio bolji pogon. Pa pogon. Pa pogon. A svašta, znaš, pa on sad vjerojatno samo brlju piče. Robbie Williams. A kad nema šljivuica... Nemamo šljivu, da. Šljivuica, to je ono kao stranci. Ovo je dobro. How do you say that? Šljivuica. Da. Šljivuica. Tamo tu uči pola dana. Od 2 do 5 uči reći šljivuica. Ko je Ivanišević? Znaš kad Ivanišević puku, kad sudac nije rekao ovo mekuće. Ono na zršću. Znaš, kraj karijere već i sudac ne zna reći. A to, kad smo kod djece.
Ne, na Zrću, što Šta ne znam? tamo ovi balove što prave. Balove što pravi. Pa da. Basketbal. Kako bal? Prvi bal, drugi bal, treći bal, četvrti, peti. Diskont bal. Diskont. Nema to na Zrću, razumiješ, svi znamo što se događa na Zrću danas. I nećemo o tom pričati. Ali, i taj odvoj djece, danas, kužiš, imaš... Djeca su danas, u onim abnormalnim obiteljima su djeca ono ko božanstva. Imaš, recimo, Suri Cruz. Kćer Toma i Cruza i njegove žene Katie Cruz. I pazi, i Suri Cruz, ona se već rodila sa talentom za oblačenje. Ona se, pazi šta kažu roditelji. Nju su stavili, bila je gola i mogla je i izabrati između troje pelana i ona je najljepše uzela. Samo od sebe. Samo od sebe, odmah kužiš. Odmah najljepše. Tako je, talentirana. Talentirana, kužiš. Kako dijete gigantsko, kakvi talenti. A naša djeca se nešto igraju u pijesku, kužiš. Suri Cruz, s 4 godine kao, znaš ono u novinama, Suri Cruz, 4 godine, ne idem nikamo bez šminke. Kako sad našao? Ne idem nikamo bez šminke, Suri Cruz, razumiješ? Kako si sad našao sad? Pa zato što sam se pripremio za nastup. Kad si priznao Sad je priznao jedno drugo, sad viće naša djeca. Ma dobro, to sam ja priznao zbog medija. Aha. Znaš da mene napadaju. Sad te ima napadati. Pa dobro, znaš Pa ono... šta, ti imaš svoj problem. I ja imam... Evo ovaj gospodin izgleda stvarno opterećen. Pa i ja imam... Gospodine, ponavljate se, malo ste... Odakle ti znaš šta sam ja... Čekaj, odakle ti znaš šta sam ja imao? Pa ja nisam ništa rekao, pusti me, nemoj me napadati. Pa onda... Ali, znaš što sam ti htio to reći? I šta se događa? Djeca su danas, kužiš, ko da su polarni medvjedi zaštićeni. Pusti djeć, pa jesu. Ne, možda sam krivu metaforu rekao. Nije, trebaju biti. A ne, šalim se. Pa trebaju biti više od polarnih medvjeda. Trebaju... Radi drugih stvari. Ali... Kužiš, imaš tu Suri Cruz, koja ti je počela... Imaš vrućni i hladni. Počela je sa 4 godine pete nositi. Sa 4 godine pete nositi. Znaš? Nosi. Pa... Nek nosi, ali kakvi su to roditelji? Šta si ti s 4 godine od Metalike majice imao, a? Pa ne, pa sad ne znam šta, ali... Pa ja nisam imao ni patike. Pa to ti kažem, i ona pete nosi. Ne možeš ti sebe računati i mene. Ali ja Suri Cruz računam. Suri Cruz, razumiješ? Znam da ne znaš ko je ona, ali nema veze. To ti je jedna velika povijesna ličnost. Suri Cruz, vidio sam danas na internetu, na 9. mjestu je što se tiče popisa najbolje odjevenih ljudi. Pazi, na 9. mjestu si, imaš 5 godina, 6. Ona kao sve svoje bira. Ne znam. A malo obično znam. Ali, Suri Cruz. I jeste skužili? A to što roditelji stvarno znaju prskati. Znate kako se zove od Bojane Gregorić i od njenog muža Enisa Vezovića sin? Znaš kako se zove? Evo, ajde, znaš kako se zove? Jesam, ali sam zaboravio. Raul se zove. Raul Vezović. Pa ne. Očekuješ Raul Ribeiro dos Santos nešto? Da. Raul Vezović, pa Raul kad odrasta će s 18 godina, stari, ajde dođi nešto, dva šamara. Zajebavaju mi svi u školu. I promijenit će ime, normalno. I zbog numerologije, i zbog svega. Razumiješ, da ne bude neugodno. Gledao sam neki dan televizor i to 2 navrata sam gledao. I vidio sam reklamu. To šta ima po reklamama, to... mislim da se vidio. To bolje, mislim, čak mi je neugodno. Evo, meni je neugodno pričati, nema veze, hoću pričati. Jeste skužili za Drogeri Market DM? Znaš ono, tu me cijene, tu kupujem. Tu me cijene, tu kupujem. I šta? I dođeš ti tamo i šta pitaš? A zašto vi mene cijenite? Jer vi stvarno mene cijenite? Dobar si, nije bitno. Evo,
sad, ovo sve. Nije, ti si moj lega. Sve znamo se. Ja I on još treba nastupati, ne treba. Hvala.